La advice dana me weka che maran lo nuor ke mane nuor ko kenbo la kon changa jinwar Australia jinwar Ethiopia jinwar America o kon nuore ko kon nat ke la mongoro bi angaj ala yen koron cha kabre dun kor me de kamne je roldo dien mishimenti Ethiopia ala weekend which the year yen nyini yen ke kum man joye he technology kume take a mate dit man me doy ke ji gwam mi ci klein chop ka yen jal yen ga klein ne pikem ne ma yi twal na nagaran gwam na nan kan nyono kan meten cha kap kor ko cha goro bakane chanro mislit kume real kana mach nyi yen ka real a weapon medit ka nyi yen ka mach to nonka kana day di ci gap ka dol wal metek tak man nango gwan ga turbil kana renial yen tele renial man nang ye dol wal tele dol wal metek kay guji joye rane ke joye jang la chang jele jang karwade jele ka kwa wich ka ke tax kana lokan kam kana yo dial ka kum yen ko te dial to yen don ko rane yande kan del to goro bia ka guji nyok nuor karwa jendor me la society me la confront me la kere chekene kuma me jel de bam ne kan ren yalle bigi yi tale je ka civil society to dien yu mon na nuar kro genesia ne re ga jo kenin technology ko ni ken ke yi ne ka civilian triu di rom ken klein ka date dong la ran tene kan ta je mai mi ci won ala kon human resources are very important me jajek jantet majo jantet rubilo jantet technology right ran resource me very important me che goro ba west goro bi charalong a chen mi jiram goro bi chondu ter wor ke dej ba jingej ko ter kuma ne ana japan bogo gat kana man duno mi che kana ka chaga pel ni chu wich no go da alchen government me UN cha pakena lok goro je hali kenyur mi chaga ne okay man naka ka ba ba nek technique ci de luba jang jigone tungu mi gi tet du diran dong to la toga but mi jaka ko bigi chen galor yeah please human resources are very important la korke politics cherke kumar la mi ci yoku yat ka chaga cham cherko human resource du mi ci west ka keni mangoro keni jeg beje no me dan jene nen yene koko e bej ka chaga ro lin chaga ro war je community ka chang me ko yene chaga ro ngej wami chaga jal no nor chara gu je kum mi chang cha jo to na menen che belat ka gur inshallah kuma jal je akana da gordo na jal la nor no mo beje ene terme dare dor de la rio ne chwane human resource dan chwane west a dini char kaye kamande go akana mende je mendo dien area da mendo dien da wo kaye ne ten konten ngeg ngunden la win mona me according to my experience tele korm la tera ko prophecy tele je chalat gonde to wan ko goro balad ye de la riene la ngunden gade no go kel garwade
chanak kana gam kwak dial dang kana munuka gate dial chaka nang ling lit neke 1927 wala 29 lui ling lit ge jok ala dang loje jok me changai so Sudan ni che independent de jok ko ling lit ngai kana me jikana lui jok chi ndang chi ona ne ete me do dien ke o lui kana jok ko che me lengai chawote ne ti liu ko ka chejen o ngai kana wai nang kan kwak heritage moten kan jiga kan ka mal jek me jikana ngai jiga mal jek chi kan kwak de ni kana loike kan dang robert ke ling lit ko ci kana kap kana nang ne British ci kana kip ke run reality kana lu ñi ray len ko karoda ngunden kana ku long na gad no gok please chuan ne tek dan let ko yi propose ni bana ko ter kan propose talaj anyok de la rene de christian shay ne ni ngene ya jongno ngi yero bia wara kamra roy yen to you surrender to submit to Israel God ci aw ko Israel la yen bu ko run tero almost nugo rone yot ko may je rudu no wan la rone me rondan Jesus jalar banna na joj manen tam ngodien de lar tok ala Jesus ani ci ngaji man kene jen ko wan kel ci ko bar ke governor dung Judea Nerod medan ci ko rodien bar la len kene tek dien menin Jesus kon mu baro karan ko banak ga te kon te shalo naka ka chioda kana ka gang aga nak ci liu point one man yene pal yene man shali yawi ko to din kan jibru ala abel lela ja wandet ko jen ko dien no milim law ciro ko konte pal ka medan gorno mete kriyam la ja wandet to abel nek no wande yo bitine ken onona ne da mor na abel jane ramakan ko serve na abel mu wang gebel mu wang det jin ngama da jibin serve lawo kon en propose in Jesus medane wabi icha proposai e wurmu shale gokme shale Isaiah ramecha proposai kana ta shi ben ke Jesus chikel jene o king mu badab so duel David mu big ben kan mu bi ben king dien ko kan chaga chen je ke impare tungwan gan kulo wa ba gad mu bum dab so duel David la dab human being here kana wood but kana but wogono shi kanu ba shori shole Manuel ben to go Jesus sha bada yi ka ta bi chole Jesus ka shali Yeshua ko bogi bru a normal name lord ne Joshua and a God jene go yen lente ga wudu yale Joshua me gol roj ka Moses live according to the Bible Jesus me liwo kana king ka Jewish se larbe ka kwigan Israel kwi de ti bat la kwi gan Israel me lo jo kana ka longo rule lo jo no bang ci liw tala gad Israel ti jarol kan ji Israel en rami ngat kana me kana be ben kon ji ju shi kan Jesus shi kana ngat rami sha la raiza ya be ben lib kana man tam kan ne ben mane me ci go form na Zionism je lo ku wi ci ga using e dien kana kwakte ji kan ka lat jelo yi ko wiyo tala propose me lokna lok yana wala nok yana ko tiana wala tungudi still be lad mala to tala me biye lok propose tala Jesus me biye lok tala ngunden me biye lok yen ko rodu ne yen bro lok to tala je many no point in Jesus
Shella na prangly speaking, according to the Bible, ojene big Israel, kukigan Israel. Che implement, shomno ko mani logo tweederan, ko she gad Israel. Te kot mide na malat. Te chomno ko mani jaga cha kwanya la waraw. Te lunu tug dul gan Israel la kabnenek. Te chomno ko mani ching ron yalan wawo natin. Take a tiang no waraw ala a village, a city, gan wudu mishale Jacob. On kwale shol Israel. Tato, how come? Sure, the Ujian and Kop Banadu Jogan and after Messi Liu can appear public to Ujong Jaka. It will we are Joga Jaganaga Jikwara, sugar politician, and then I jacken and we are Jogan Jaganaga Jikwara. Con a door chunka gornate one. Laja gori bring one to use Bible Goranat. Dependent. Therefore, an menyo the you could ladney you tell the religion keep purpose maybe a look. A yen pine kun koro, beer locked. Yen a refugee camney, the yen ka unimiska bentiu, unimiska juba, unimiska melakal, a refugee ka Kenya, ka Uganda, ka Ethiopia, ka Egypt everywhere. No more we do. Kidia beno ni siang benau ni unaga conference. Wa dom ne lem ni jana ka chukien ite ga dur mi cha dur mu tell me nana ga ma ga de tiana ket ken kedit ko de cha ga dur nga dur mu cha duro mo kan dur ne dial yu mon mi in wore dur goro tell me Adam kene gwandon dan kana mandon dan bane ba ngaji no lingli tan kono ling gondan wal ko gwandon ko no te ga wur mi ci dur mi ala dem mi chub dur ne dial bane biling lingli Michel ham me wai kon gad ke ham kan lam ko ni Bible go alam ne kanan nga kene de te ga ter ke Israel a political book men chakor to legalize that one and can ji Palestine ke ji kanan ikane ri chalam ko de ba mundian kam Israel chuan ro let kami ken kon lo nga go kon pain kon to kon ko bom kon banero gero human being is God by itself ta chak law mabri ke dial tu gajan chuan ro mislead. Thank you.